kamumbani sengingene lapha-ke esigodlweni sakho-ke ubona-ke uzama unceda abantu abane-intensiso nawe nathi-ke langingene ukuzisiza ubone kulo muntu wena azithathe uthuyela nje wemba njani nawe enzani bancedisa ukuthi vele bagcine bengabantu abarayili ababuya lapha kuza khona abadinga uncedo lwenjani i-cancer isibelethe lapha i-cervical cancer lobe sekusigaba lapho-ke laba abakule mkhuhlaneni yesibeletho nangaza sikubani uyaselapha so i-cancer yawayenjani amanye ama-cancer yaphathi amathunjini prostate omama laba basebesisekretary labo bebelapha yobe sohambe njani phambili nasekugcineni uyamncana kodwa unomdlisi amadoda adinga isithembu nawe yancedisa ngayo kuyo uyatshaya uyakhanyisa konke laba futhi phela abantu becile hayi-ke ngoba kuthinde ngaba futhi uthola namba efunu leyo